Zaštitne maske su nova realnost i potrebno je da ih svi koristimo bezbedno. Pored njih potrebno je primjenjivati i sve ostale mere zaštite. Postoje jednokratne maske, kao što su medicinske maske i višekratne platnene maske. Kada stavljate i skidate masku, operite ili dezinfikujte ruke. Maskom pokrite nos, usta i bradu. Prilagodite je licu tako da nema prostora između. Izbegavajte dodirivanje maske dok je nosite. Ukoliko se maska isprlja ili navlaži, zamenite je. Masku skinite tako što ćete je uhvatiti za lastiš iza ušiju, bez dodirivanja prednje strane i odaljite je od lica. Masku odložite u smeće ili u zaštitnu kesicu ukoliko je u pitanju platnena maska koju ćete koristiti opet. Ne koristite platnenu masku ukoliko se zaprljala i perite istu barem jednom dnevno.